You have a girlfriend? Not you have? Okay, bye. Maybe your girlfriend will kill me. Where's your girlfriend now? In Cambodia? Oh, thank you, Lord. Alright. LOL! So, good morning, Haluan, kaobsuman, taman. It's Thursday, so namin klase, perfect tayo. No? So, nag-wait me sa amo ang school bus. And medyo dugay siya, time check, it's 6:32. It's supposed to be 6:30, no? Nakasakay na tayo. Pero 6:32 wala pa. It's supposed to be 6:30, but it's not. Oh, sorry. Are we going? So we're going to wait. Jimmy, pag-ring ka. Hi, guys. Sino pa nandyan? Imbat, Kuya, and Jeff. Thanks to Kuya sa pagpa-connect. Sa hotspot. Ubus na yung sa akin. Hindi. Ano ba? Ayoko. So, as you see, wala ko nag-shave. Kay, kumakayan ako ni karon nga adlaw dili mag-shave nga daghang tao mo tan-aw. Si Kuya Reniel. Kuya. Hey, Kuya. Raise your hand. Kaya naka-green. Ililibre niya ako ng cappuccino later. Worth 10 shekel. Ay, thanks God. Ayan na ang bus. Yay. So, guys, this is it. So, we're going to tell hi. Good. Hey, bro. Bakar tall. Asa ka, Brad? Ano ka? Diri dulog sa wifi. Hey, we're here. No? 10 shekel, no? Oh, hindi. Cappuccino. Dapat ahit pati kilay. Lahat. Ay, Jimmy's. So, among travel karon is taas siya. Ilang hours nga? Estimate nyo? Isa. Yung sa ano lang? Tagalog to, Brad. Baka mo ganyan nakalagay doon. Diba po lugar ka? Insya only. Pero medyo taas-taas yung biyahe basta sa school. Pero katong sa diary ta, yung educational tour, medyo doon. So, awan pa kayang liko, dala pa sila. Just wait for them. Tawad maabot na paon sa other farms, other kibbutz. Ang atong mga classmates. Makabago kayo kung no shave November. Kapit ako na ako ng November. Goodbye nila yun. Pero say hi to charot. Extend mangod kay kuan nakasugod. Isa nakapit sa nagsugod. Tunga na sa November. Yung sugar, no shave December lugar. Hindi, tunga sa December tama. Hindi na ko ma-imagine Brad gamot. Pero mataas na kayo siya kanapot na dili ako sa mga dili. Insert Israel. Hi. Say hi. Hi, Hello. folks. Good morning, guys. Again. I am here now.
Yes, we're here. Hi, how was your week? Ay, okay kayo. Saan yung gitrabaho? Saan yung gitrabaho? Spraying and picking up avocados, alright? Okay, English tao, malinis siya. Hey, abot na sa school. Grabe ka kapoy. Ganyan ka naman. Ayan na ako. Ay, Josh. Joshy. Puppy. Yeah, tell hi college. Wami ko, wami na. Tell hi college. Wala. Pagdala mo sunod. Ay, daghan lang. Mushroom ka lang. Lahi na po ba yun? Bakar to. Bisaya. Ayan na. Abot na takamahas. Ito rin yung avocado, oh. Mags. Ay, salamat ka, Mags, sa imong dalang avocado. Yes, FM. Yes, FM. So, ang first building atong ibisita ka, Mags. Fuck, ito sa amin diha. Canada House. Ang auditorium. The yung family auditorium. Money ilang signature diri ka, Mags. Working together. Together towards peace. Sorry. Bakit ba? Bagong gising. Ayan. Gawahan na tamo sulod na sa Canada. Canada da. Perfect yung outfit lagi. Canada, gigaya ang show. So, happy to masugod ang ating classes. So, 45 minutes na break. So, mauni siya sa ang classroom. So, welcome mga kamans. Good morning, everyone. My name is Ablay Amora. I'm Visayas State Philippines. Fourth year student taking up Bachelor of Science in Agriculture, major in plant breeding. Plant breeding. Oh, cheers. Hi, good morning. I'm Julius Christian Garcia. I am in Philippines from Peninsula State University. Good morning, everybody. My name is No Pena from Kingdom of Cambodia, and I'm third year student astronomy at the Royal University of Agriculture. I'm from Cambodia. I study at Royal University of Agriculture, and my faculty is agroindustry. And I'm a third year student. Kukunan ako. Wala na ako na video na myself. Kaya no ko ba? Charot ako. Bisaya. A few moments later. So, lunchtime. O, mga Bisaya. Paningog na mo. Gusto mo ka na? Ay, sige. Arami nga rin. Grabe na pagkakala mga Bisaya. Mags natin 45 minutes break. So, kanang 45 at siya ikaw. Ila-ila og mga lahi-lahi ng mga nouns. Yung imal. Shalom. Say hi to the Philippines. Hi. What is your name? Sheer. Sheer? Yes. It means You're beautiful, Sheer. what? Son. Son. Yeah. Yeah. You're beautiful. What? Going to the directory. Wow. Bye-bye. Bye. Letra. Kita. Uy, nasa video, uy. Bakit ang bilig mo? Ang gingaw. Isang ikaw. Hey, welcome. Uganda. No, shit. Ah. Basta na ano siya. Ano. What is your name? Felix. Hi, Felix. You? Samuel and? Wow. Say hi to the Philippines. Hi, Pilipinas. So, niyata karon sa Tell Hi College. Welcome. Saan si Aldrin? Aldrin! Lagi. Aldrin!
Ligsi na lang, Mi. Ligsi na lang, Mi. Grabe naman sa kay Korea, oy. Richard? Hello. Brother, bilis ang... Mugani. Dili ko bilang sa isa ka bus kay mga moti. Mga moti tanan. Sing-sing mo magkaan lorok. Shoo! Yes, FM. May asa ka, Day. Mag-abay ra ba mo, Day? Dapat may bakante ng mga kabuo. Welcome to Philippine Airlines. No, this... Can I? Asan na siya? Aldrin! Dito ka na, Aldrin. Doon ako kay Jeff. Bilis. Ayan na. Ayan. Ay! Goal Summer Studies. My boyfriend, si Aldrin. Hi. What is your name? What is your, huh? What is your name? John? John? Oh, from where? Cambodia. What fun? Ah, Naiiwan! ano ka lang usapot? Naliwayot. May nabilin! Samot. Hi, this is my boyfriend. Charot. Yeah, my boyfriend. Do you know what's boyfriend? I joke. Do you have a girlfriend? Not you have? Ayaw kay bye. Maybe your girlfriend will kill me. Where's your girlfriend now? In Cambodia? Oh, thank you, Lord. So your girlfriend is not here, so I will be your girlfriend. You want? I will give you my salary for how Kidding aside. You want to go to the Philippines? In the Philippines, you want to go there? You want to go to the Philippines? Okay, I will bring the Philippines here. We'll go in the Philippines next year. You will come with me, with us, Philippines, okay? So, yeah, me too. I will go to the Cambodia because we will be getting married soon. No. Do you? No? Nakita na ba tag? Wow. Kaya sana siya diya masaya. Ikaw na po, Day. Pag tumingin ka, ako magdali ako, bibili na lang ako sa dito. So, time check. Saan may oras, Day? Oy, 4:27. And dapat may sa biyahe. Mabot na po dito mga 6 or 7. Laban lang gyapon. Brad, saan naman na diha, Brad? Easy naman gigayo. Iya ko gawan kayo. Yep, Brad. Okay, so, thank you. Yata gumuli siya sa akong yep. Thank you for my boyfriend. Ay, para ko siya makaon. You should eat na. We will eat together. Eat together and laugh together. Yeah. Love ya. Go down together. Paano masabi?